Yesus nasolihon, kadang ko sabihin Yesus. Senong kaswabon kumadati din sanan. Senong kagud kapirubat ako dot snow tumilamus na ko dot isuang kasisisan iti maya da samayang pagulo. Kinarahingan isong kerajaan sorga kaun sikaw dot timpu da alumi siti kan pakaguihad kapagyampay maya dot kasisisan da tumimung kakaswabon na bayno. Mahad da alumi sa piramutan dahay gisam dot atibusat ay kapagyampayan dahay ampingkan nagi dahit pagulampatan dahay maya dat panambarasan iti nga manahak na kapurimanan nagi kahandaman dat isuang got ay arait ko mamuruan iti kapasiyon palayanan dahay. Tinasambayang dahay isuang ngalan Tuhan Yesus. Amen. Kimabor sa kud asanong kaswabon asanong duo na hapadam limo tadaw tulan ko talu kaswabon na bayno. Puji Tuhan tu nakasuang takod hari persiapan ay hari Jumat di ba nagi hari persiapan di Talaw Dubai no itini kataadan dati itu hara kasariot kasiwatan dat tahakon da kinarahingan kumadati da insanan. Kaswabon na bayna isa pakaguhot ay kandalanon nagi panambarasan di alumis isuanggot bacaan penatalayanan dati tumbay anak udat nakapagyampay takan isuanggat kasalimbahan na bura sa malayo iti no agumo nagyahit ay komitmen na pinintalang tumbay na ko iyati ka daw nga secara pribadi hara nagiot ay tamodon dati dot isuang da panatalayanan sa ira da katarimo purimanan dati berkat kinarahingan. Right na po ka panatalayanan ina padihit paguhatan dat mimbulay nga nunudi ka kogos dati dat papendalan da panatalayanan. Sa kiran isuang dat buru-buruan dati isuang nakaraja dati nga nunuhi ka kogos dati gisambot patilambus kadit ay karaja no tay kay buruan no. Antakan na po di ako po nakaimpundo kumaraja da hinggo-hinggo nga inapahit guluh dat numan ko pailiho dan nunuhin dahat tamodon nunuha syarat dat isuangga karaja nga inapainuman pailihan diri nga bebas hari Sabat. Iri kapagulo. Gaji belakang kira. Mahal ko o mura gaji nga inapay kapagulo nga bebas hari Sabat. Irihit nuridi syarat teka target. Tapat kapi adat timpun na din magihumbo ay pangingintarusan anggota gereja igahi tauki bebas hari Sabat lah. Ara lebih kurang santaunom si tanga undalih da karaja bebas si hari Sabat nga abangat-bangat lah. Ino pa'y hiri na padidi nga ina pa'y kokogos at
isuang papatilam busat pangingin tarusan buru-buruan karaja nga bebas hari Sabat. Tumbayan ako ipagilitan dati o gumuit kawida roh yan di karaja na kayo. Tay ko nadadi aduyaan di gaji murak-murak da gaji nga inapay kakogos na kayo patilam busat umaraja nga bebas hari Sabat. Kadi mo ni Jor, iya no po, hingga na po ngayon no, asal pasal hugama nga pasution tiyan no po kasyo, tau, tapi kung matiri, nga kasyo hom, iti na po tulundod aparagat ta iswang nga kaugaman nga okon no ko ongoson no ngilo nga monopotil iswang karaja ka. Hom iri na gidit, usahan ko piyo ako din, ay puso sa ginawa dat tumilambus at kumaraja dahiri. Nga, karikata dit, General Manager dawago, apagot tamod gadi manginsak ba? Ay lanta ko na laki pangkat-pangkat tad. Maginsakin-sakit manud iyaw at pakitad pay mahamaha to momo kigadit bonus tahunan. O rikot tumutigay bonus tahunan ato koy. Haranohit bonus 3 bulan gaji, 4 bulan gaji. Kamu na po na dit, bonus 4 bulan gaji. Atari mo na po nga 5 kali ganda. Tu gaji no 1,000. Ay, mano po GM na po kanto borosan na po 5,000 lah. Jadi 5 bulan 4 bulan gaji na po di bonus nga 5,000 kali 4 20,000. Ipay gaji na tulan di 25,000. Siapa kasih kah? Jadi irina din mag-insak-insak ko mag-ialalat isayat pakitad pay mahamahaot ay kaindalan na tugas iri nagyanda tok bonus 4 bulan gaji 3 bulan gaji ya hay na punday sakong-sakong na 1 bulan gaji po nga sikaw no mantadam mag-insak-insak ko tinumampus gadihit imonitor tinumampus disyo hingga padihat ay so na di kaunsub no diri antakan na hin na po siyo sumuti ako hingga ano kasapakano po siyo harap porke mahandahay tira tadaw apat tadaw sa inan na pasuti okay. Jadi inapay kokogos datin iswang karaja nga ay bebas hari Sabat, ang mahal gaji, asanang itawki, orohyan takadit tambalot nga kumaraja, iri no kokogas datin iswang na karaja. Kokogas pikaruhangan, nuno, asanang isawo, bintagod, no pakago. Manusik piring, manusik kain, isay na kayo ay nuridi. Manusik tabok no, paingkura, mangurut-ngurut dia, paingkura. Asan nang kumadya ila nang ila kakagas lang sumandak no, teka tanak wagon no kakagas dia. Alumis, awakas, iri nga ibuelo mo, aparu. Nah, jadi gumu na pulot kakogas dati. Isuang dot panatalayanan, nunuhi kakogas dati dot papaindalan na panatalayanan. Amo poradus,
tok aratum tiga kapurimanan dit mintong kan di ruang apa itu ngawa turus pura duski nunuh di kokogos dati isuang dat penatalayanan isuang po buruan datagayo di mamisunod takat ti pamagunan ina pa itulun-tulun dat haro katapatan da isuang ga ginawo ipinapulang gat ay boras sa kinarhingan nga papaburu ilo dan nunuh na pahit nakatanto mentok dialo ilo na po nga papaguli da persapuluhan ang persembahan dot monopot monikid dati inakagasan miyampay da batas sa kinarhingan nga kano daw mamusus sa kaposyon rahit ko kahaharan. Jadi ihati na pati nga nakagasan to ko isuang dat kebenaran. Mantad ko na ko ilo to ko kebenaran okon na ko o setia to ko isuang dat persepuluhan. Okon ko setakat persepuluhan no persembahan nga may sekira na pamila pinguhatan ko ya kau sa rehisa muhat ako na di freni ni nunu dia nunu minamon say dia dat nunu nakakagos dia dat setia isuang dat persembahan persepuluhan akuan po nga nakailah takak kebenaran puji Tuhan yumin lajimun nunu minamon say dia dat osanong kadit timpu bayno kapagalan ko namaki antakan na padi gulo nga mananakaw ko kopingan nga nakuro dito nakataubat ko kakuan na po nga nakailam nakarate ako kebenaran kasya jadi ilo not kebenaran na kinarahingan it mumonsay dati yati na pati nga nagasan nga ito ko ako na ko isuang panatalayanan nuno na po nga kano to kapapaindalan di ko sanungon kakuan na po nga nakagasan takot tit kebenaran na kinarahingan mumagampi takot tulanda nakagasan takot ti kebenaran nakarati om no koilot toko setia kan isuang persembahan persepuluhan nakagasan takot ti kebenaran nakarati toko koilot toko no kuro osanong ko kumad karuhang kumad tulun sa pitulun kumad sungkad tukad kakuan na po nga nakagasan takot isuang na kebenaran irin hindi ka mo natulun dat ano pa ko tutun nga olisi ka nga sayra da nakatutun takot tit kebenaran da kinarahingan hilo na dilat kano da mamusus dati o minongogos dati isuang at pananudan ko nga kinarahingan tidak kenal maka tak kenal maka tak cinta kaya di nga hari mo tigat balas binti di sumon katutun kanaginda nga kanaginda muhang inapait kapakatutun nga amuhang katutun kanagidi kapia nga yelo yati kapia kay pamah ka nga ay di muhang nga isuang na pabura sa kinarahingan sira na pod no koilo nakarati nailaan di kapia dati paingkura ti kamon na kebenaran na kinarahingan nga ilo nagidihit nakanod minamusus dati mongogos dati isuang dat nuno na pohot awayaan dati painsuang na ti isuang at panatalayanan magangat ako o insanan to ko dahitid pempuli pamagunan dat mamurimon danunuh na ko it tamodan dati di paingili da isuang lihawa dati isa ka lihawa dati dat papaguli da persepuluhan miyampay asatia om may na dati umbalay da inapahit ay
dan kinorohingan det ay piduo nga anu toko da papaguli mempay setia. Om otopot kepit opurimanan dati det songkuroh nangku kopiohot kogoyo oni. Songkuro nangku kopio kogoyo oni ti kemono-mono pot kuma kinorohingan di oilan ngai. Kemudian ko nga ina po noretan hilolo nga iti kemudian dat jujur monopot toko kakuan po nga kailaan ngai kinorohingan. Naging do kaila kinorohingan om kadit monompura sige. Nagi bandahari dati nga kailo hisio dati. Kailalan iti bandahari dati at paikukuroh kapurimanan kendalanan di anggota jemaat right ko persepuluhan. Okon padi kinorohingan. Komono po nga haron da kapilot kejujuran dati imonopot ko isuanggot papaindalan iti panatalayanan. Magakunta ko na po katutun na kinorohingan, karati takod komunda kebenaran, boros-boros kinorohingan, komunda po nga inupay kejujuran, imonopot tahiri nga haroda, haro ko kito, ko aiso ko kito, inupay paburuan dati nga pentapot. Nga inupay kalomokon dati, ay lanta ko piyak ko kita kinorohingan nga, itinagi kamuan kud kalomokon mo. Okurangan to kay bahagian da kinarahingan sumono. Ako naman ko kaukurangan nga ahombian. Ako na kahombian nga ahi da sumono. Ngailan na lakomon kud iti na ngay iti na kalomokon to ti sa bagay tulun. Ano po. Palagasan da ay monikid da patulun nga mangintong got ginawa daw. Kada do iyo ho mo'y pangintong di saulin gadait. Okon ko iyo hoot ay mo'y pangilo di Mary Sangki. Dat isiyo na pati nga patut kada por sa puluhan di siya ti okon ko iyo ho mangilo. Ino po yung mangilo nga isay. Mondikid toko sandiri. Sarang pari-pari tako na timangilo. Biarlah setiap orang menyelidiki hatinya sendiri. Hari nangku dot otumboyo dati lot pagangatan da kinorohingan arait ko penatalainan maya da persapuluhan ko pengkuno. Sakira na pa di suhuan ako may pangilahom. Iya ko nga tumagadi. Tumagad to kay motiv. Haran na may pangilo. Pero na inagi haray mo tigyahi maklumat panatalayanan. Nuno karajadit jemaat ngay tulison. Edi gabu pekerjaan bisnes. Pendapatan pendapatan sebulan 1.000. Yodi hari iburang panatalayanan dat yodi panggilaan na ribo. Joyhin gumpil pekerjaan kontraktor. Gaji sebulan 10.000. Kadit atapot kapiyom ipoy dokumen imaklumat jadi nga ako yo oroh yan. Tu miagal didit may pangilo. Nga mangilo ni gibugat ay tomodon di. Sayra na panda kasanarainan dari nga patut ino pada di persapuluhan nga pentatap-tatap diri tu lebih pun makan gaji tetap ay lala di dagi nga irin kapanganakan kay motif ngonda tulun ila ay itu di. Jadi mantad ko hari kapurimanan datid apanganakan osonong lagi dat
Ini poin pinagangatan na iti nga, biarlah setiap orang menyelidiki hatinya sendiri. Ako'y muro da mo'y pangilah dat ay pengkura ma persepuluhan di suina bolinsay lo at tatap tulo manikitulan ko pengkuro. Pengkura ma persepuluhan di melsi maslim ilo at tatap silo kamu. Pengkura persepuluhan di jukini iyo. Ina pa'y mangilo nga ihati sendiri. Ihati no kay Lord ay mamurintod mo mangimbulay teko mangintong ina pahit paindalanan na tili nga paintapot ka pengkurang. Ang palagasan lagi dat ihati sendiri ang mangintong pengkukuran ng kuot pengkokoton dati itabuangan na kinarahingan. Karena ako kejujuran natin iswang persepuluhan, om pengkukuroh nun dohot kapurimanan no, dot iya itabuangan na kinarahingan. Kinarahingan ipinapatumboyo di Yesus igolid na patay montok dati pinapaharoh dot batos umadati pinapatahaki siya nuno pahit berkat-berkat daw om may napadadit panamuli nga isiya na po nga mano dot iati na po pagulion tako napadadit persepuluhan ang persembahan. Ay sa sangulun pe kanu mo boros dot agat kopiotit kahantakanit ti. Sayra na pod nakagasan takotit katapatan iti kebenaran. Norotian dati Yesus napatay muntok katulung. Muntok lagi kadaw dati. Nga napadadihit o kita dati diri nga ay sok na dadi milo tokod iwalon. Dat agatan tokod dit hopod piatus napuro. Hopod na piatus pakino na kinarahingan nga ina pa itinahak siya dati suway ka kinapatayon di Yesus om patilambus pakagwit barakat-barakat paharod otori mo dati pubay na. Ipi ay barakat hindi nga ay siya mo dati iso dong kinarahingan. Okay? Kamuan po dihom ay manta ko na po dihit piagalon kinapatayon di Yesus montok dat ay keselamatan dati kumoduo titahak ko kinarahingan kumadati nga okon ka pintangawan dati siya mo dati iso pakianuan di siya. Jadi sekira na po din ngon dati timbang nga ilo nga no di adil ano ka pi adil la sekira ay naratian na dati rim onuon ta kapadi kawi bahagian na kinarahingan dahiri. Ina paday tamudon na kinarahingan right ko persepuluhan persembahan nga o kitoh datid naretan dahilod kitab Maliaki pasal 3. O magangat kinarahingan dat ay panguhup daw iati na bori dat miyampay aparagat toko iswanggat batos iwinan say da kinarahingan kumadati. Jadi kasaraw takpod dit sayra na pod menarimo takod ay sumuang takad hirip perjamuan kudus nukad hirip katarimo menarimo takod ay kinarahingan hinggad iati na patinga gisambot kalimpusan na pamagunan sampai kepada akhir zaman. Jadi ilo nanod ay batas dati. Batas dati kumal kinarahingan. Nakatarima to kasiyam ihati na dilot ay
saksi papaindalan papatilambus sa buru-buruan isu angga rohani gisam bakalim pupusan na pamugunan. Haratulun na maboras sa inapay peraturan ni dinga iso o hukum dit agat o mangagas sa kapasiyan tulun da Ibrani nga inapay hukum idim akon ko iso o kaagatan da ginawo sa iradat iyati na po nga miyampay kapuhangon da olisi kumakinarahingan. Sa ira na pod it kapuriman ng datid opus sa kapasiyan dati tinan dati nagi mamusus takadit ay kahaharan dati inapandahit pangintangan tako dahilo nga pangintangan dati montok da harta da kinarahingan nga osampon. Irin ni momon said iyati na pohom ay miyagalidit osampon dati lo bahagian da kinarahingan kakuan na po nga inapay kapentingan pribadi dati nga lebih kagayo ko ilisih dati kuma kinarahingan. Iti nagirencana persepuluhan nga akon ko kagaton montok kitulun dot ay no kalad dilo tumano didit kamuyon na kinarahingan. Kamuyon ko na palad akon kakagatan nga sayra daharo ginawa dati sumap hiri no kapuriman takad agat. Asaraw ko di pansikul pa dihilad sekolah menengah vocational kaningaw paingin da asrama. Iso na po peraturan dit hirid asrama nga sayra na po may kabalajar ibalajar sa depon pukul 2 gisamba pukul 5 belajar petang tay ko belajar tatuong sa depon tatuong na po nga pukul 7 gisam pukul 10 ya 7 gisam 10 kan ready may belajar may akan hirid dewan makan harap perhimpunan asrama iso na po peraturan daw nga mesti memakai ketira suket harati dia harakola mengira nunu rasuk yang penting harakola banat poti kapengkuro kagumuan na ko dit orang ako ipagilitan dahay nga ay susah ini sekolah susah ini asrama pigi makan pun mesti pakai ada kola nunu na paman nga harakola rasuk pakayon susah ka nga ay susah irin sayra adat iya ti pakaian iri pakaian dati dohod na pod apuri mananong ako asusahan nakuro dia hiti peraturan kan tanu dan no po pamakai ko kikulo anu rasok no kikulo pakayon apuri manan agat agan paingkanagid isuang dat penatalayanan maya ko persepuluhan opod piatus patabilangon sayra na pod aku kurang madadi 500 no ka harna pay ginawnot di iri na momon say datid agatan takon do diri paingkuran na pay nakatataw 500 lah hopod piatus iya di na pahit mandati patumboyo nga agaan na rit di mimbulay na pahit kenapa mimbulay na pahit tuhat no kenapa magat tumatiri
hari Sabat may sambayang, nakura dito, nakura matu, aku marajad hari Sabat, mimbulai na pa iti di magat. Kalau begini, macam mana? Magat dari. O buli kamu melid hari Sabat, kanga iri mimbulain, magat tahi hari Sabat di. O buli kamu gonsok ke hari Sabat. Magat tahi hari Sabat, harap itu watak itu di. Nunu na po ba? Kung nakapasala latulan dat, pasalatakan nun. Ino po it mila datid akanon dahil luway nga ino hi sada da hara sisi hara sorot. Iya dini boros ay say pinaboros sa nakuro nga mimbulay nanday tuhat datid nga nakuro ka. Sayran po mimbulay na nakuro nga irini mo mo said agat na rin. Ilo ang suang talun apatagakod ino pa'y akan dati nga inay minguyom ino pa'y sandulo doang nga milapak. Mimbulain day tuhat nun paingkuran day wogok kan. Magat tomatirit na digi paingkuran tawagipan. Nah, isuangget right ka panatalayanan persapuluhan nga iyo di na rikadaw. Ino pa'y mamusid agat tahiri nga sayrad haray ginaw dati dat mumbal iyo dit aapua sa ginawan isuma agat na rit magat na rit di. Ino po hit ay karahian na kinarhingan ipinatumboyo kumatulun Ibrani nga anuman tagako teko anuman ingkuryay anuman kurangay nga aylan ta kono titulun dat kadang-kadang iati sandiri it buli ba buli ba ito isa na ti buli ba ito buli ba ito buli ba kalau kau isa no hit di iti iati sandiri ipapalunggar mengingkuri iti dit moningolo ni dit ay titudok ka kinarahingan. Miyaga lamati persapuluhan ki hopod piatus ka kinarahingan. Nga sandiri tako dat ay di ka piya asukup na bay na hoy ka. Sandiri takay papalunggar. Nga tapot na pohom nakatanto na kinarahingan na pengka ka. Iso natit komundat cinta diri ilo no hit agayo ko bungo kumadati ikanum mangantob do papaguli to ko di bahagian dat ay kinarahingan ilo na di hara di batas sat i paimbida-bida montok kisiyo kumatulun mga iati na padanga hara dahit kesetiaan dati dat papatabilang di bahagian da kinarahingan. Suway kairi kanuh nagida kagud ay monghu pa kinarahingan iswang da pelayanan mahadad kanuh tokod manginsikap da karikotan di Yesus. Santab di mandati paburuo nga barakatan da kinarahingan gitambo ay insanan na paringa ay okon nagindoh dat papainggayoh dati tahak kinarahingan kumadati. Nga sayra na pod mamuso sa tulun dat ay santabit kasanganuan da kinarahingan hirinandad borasa pa kinarahingan nga iya kayo na pa nga nausong yati na pa nga napapalan nausong toko kamu akan ka nakutok. Jadi ino pa dihit keadaan dati do boras-boras kinarahingan nga haro pelanggaran dati maya da boras kinarahingan kawaya itit kamunda persapuluhan ng persembahan nga
harohid isuang na kaposiyon dati nga sorohon na dati dot insanan na pakadauri nga mani pasurato buku catatan na kinarahingan buku surga so ipapakitad isuot ay perampukan muntok ka kinarahingan ay sa mati sangulun pia it monopot kuma kinarahingan sayrad iati na po patapot kapiyad paingigit tako da kuma kinarahingan. Kakitanan na po datim iti na po pamagunan datim po bayno nga dadamot da iswanggat ay rencanad agayo dot merampok ka kinarahingan. Lobi ka gumu kinarahingan dat papatha kahaharan dat kumadati nga iati na pohom miagalid dit lobi naging minggayo takomo it monondos doon sana no po rin nga iati asangan no. Atakon man gunawo isuang palayanan na kinarahingan. Nga hari na kud ino pa itulon-tulon na magakon na pananod na kinarahingan nga kahanod tumanod do kaubasanan na pamagunan. Hari na kud iati na patihom magakup toko di kasanangan da ginawo omnogi ikay sisan dati kumakinarahingan. Kay sisan dati miyampay det kompinayan dati nga ay kanu hinangkud papatumboyo da buru-buruan mentakid dit ay tontok dati isuang na palayanan. Tampinay ikaw ngawi sakira na pod kinarahingan minamarakat dati maya da kahaharan nga kada tako na pumusarod ino pa ititahak ka kinarahingan ni nga iati asangan no. Sarohon na dati insanan na po pinatumboyo nanuan tako kinarahingan da katumbayaan da mongigit idi kahaharan da iti pamagunan may na dati siliho dat iso ipintapot isuanggot kasatiaan dati papaguli da bahagian da kinarahingan mayat persepuluhan om nagi persembahan. Naratian dati dahitid ino pohit kanu mangugas dati nga lisi da kinarahingan sendiri. Sayra na pod atumbayaan tako kinarahingan na monopot tako isuang katapatan, isuang na kebenaran nga irini kanud mangugas dati satia tako da isuang ganununo po pensuang nati persembahan persepuluhan. Nga iri nakasari papisaw sariyo dati. Haran na po lomakon dati, haran na po kagatan dati isuang dat ay penanudan dati maya dilat ay penatalayanan am ilat na persembahan persepuluhan. Insan pakagud iati no patim haran po kolomokon no kohombi takod bahagian na kinarahingan nga atumbayaan tako da sayra na pod monopot tako da haroho ginawod gumuli kumakinarahingan harohit ginaw tako jujur itagwangan na kinarahingan nga okani ko osadu olongon da kinarahingan dat monghup dati sayra monopot tako isuanggat ay penanudan dati maya ka persembahan persepuluhan. Miya galit pahitian takon nati pelajaran kasobon bay no. Kung sikaw dakan di pagyampayan dati kanaw misisa takod isuang samayo. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw dat insan pakago kasobon bay no. Hinggo dat naratian dahay nimbulayan dahay right ko lisino montok dahay pananun-pananun no. Insanan no pahatinga nakagasandit ay boros-boros no ikatubayaan dahay kumadia lebih pun
ait nakagasan ni di kinapatayon di Yesus at minanaha koralan penebusan kumadahay. Isuang dat penatalayanan mayat persembahan persepuluhan na sebagai tulun di tangolomo haro kasariot korohian dahay koin bayatan pemagunan bisa mahara timpu-timpu ihay no nga kohombi yahay damo maguno di dia dat bahagian arait ko persembahan persepuluhan nga ampunay yahay manuay nakaguyahay do kasiwatan dat gumuli isuang dat pananudan di pentapot anuan nagihay kagarasan na ginawod tumagwangot ang sananit pagumbalan na kaposyon Tuhan. Kung sikaw to gisambot na pupusan iti pagyampayan dahay ikalan sanan dat kasuwabon na suwab nga kaano kaguyahay kapag yampay mayat panambarasan panatalayanan. Tinasambayang dahay isu ang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw ginapagyampayan dati kalansanan dat ay alumi sa piramutan kago dati kaswabon na suwab yati padahom ay osano no daw gyagi aaputut paingkan gi barakat kinorhingan nga yati ni karahian dati tu aaputut miagala ti internet bo pututan no pag kinorhingan at barakat daw boling kahang to kano miagala ti piramutan do internet aputut no pa nga aya aputut ka di orikoti barakat at panambarasan daseran ako ito tapiramutan. Hinakaw po, asanong tadaw persiapan madati kapirubat ako at kasuwaban na suwab. I saw